Umndeni wakwaDlomo eMagabheni eningizimu nesifundazwe usuphila ngokuvuka njalo ekuseni uyohlala emfuleni ngethemba lokuthi uzogcina usitholile isidumbu selungu lawo eliziphose emfuleni uMkhomazi. UZethu Dlomo oneminyaka engu-27 ugibele phezu kwebhriji maqede waziphonsa emfuleni obudla amagalani. Sathola i-call kodwa futhi mesithola i-call sathola i-call kumuntu esingamazi because ifoni yami ifile i-screen. Washo wathi wabuza ukuthi ngabe uthola yini lekhuluma naye. Ngathi mina yes uthola lokhuluma naye. Wathi-ke intombazane ekade nihamba nayo emini kuthiwa iphonse emfuleni eMkhomazi. Then after-ke angazange ukuthi mina kwenzakalani because into engayizwa yangiphatha kabuhlungu because umuntu obekade ehambe isho lento le iphindaphinde isho ukuthi uyoyenza lapho sangamthatha nathi serious. Lowo-ke ngutholakele kunene ongumngani kaZethu echaza ngendlela abathole ngayo ukuthi umngani wabo usethatha impilo yakhe waziphosa emfuleni obugcwele ngelanga lesikhukhula ngomgqibelo. Izindaba zeGagasi FM sificele umndeni-ke ovuka njalo ulinde emfuleni uMkhomazi uhlele eduzane nomfula ngoba unethemba lokuthi isidumbu sizoqhamuka emanzini lapho waziphose khona emva kokuthi-ke etshela abangani bakhe ukuthi usekhathele ukuphila. Sekuphela izinsuku ezingu-5 lo mndeni ulindile kulo mfula kanti uphinde uveza nokuthi uyalidinga usizo olunye ukuze uthole noma ithambo likaZethu. Umamncane kaZethu uNozipho Dlomo uthi akukaze kube khona izimpawu noma izinkulumo ezikhombisa ukuthi uZethu oshiye izingane zakhe ezimbili angazibulala. Le ngane le yafika ngomgqibelo shothi ukhona wayebona igibela phezu kwebridge phezu kwebridge le wazama ukuyibamba lo ukuthi ingayiphonsi emanzini. Yayiphonsa-ke emanzini athi iphonsile emanzini yantanta yabonwa umuntu owayedoba owakwazi ukufonela amaphoyisa. Eqhuba uNozipho usho kanje. Khona futhi wakwazi ukusifonela ekhaya owayebona lengane ngalesikhathi iphonse emanzini. Saqala ngesonto ukuza la sizombheka ngoba ngomgqibelo la iphonsa ngawo wanetha kakhulu emva kokuba sesitholile ukuthi ule emanzini. Ngomgqibelo ke sahamba saye emaphoyiseni siyobika. Nangesonto ngavukela khona futhi ngaye emaphoyiseni ngoba ngabona umnyakazo ungabe ubikhona. Futhi ukuthi nemvula inetha kakhulu. Usizo sekudinga kakhulu ukuthi sengathi-ke manje ngoba sibabonile bezinja bengena nazo abahlalanga kakhulu. Sengathi ngafika-ke nabangangena ngey'kebhe noma bangena emanzini babheke khona phakathi ngoba siyafika njalo sohlala size sigoduke kungenzakalanga lutho nje. Okwamanje-ke isidumbu sikaZethu asikatholakali kanti umndeni uyaqhubeka ulindile emfuleni uMkhomazi. Ezindabeni zeGagasi FM nginguNompendulo Ngubane.